BKB High School along Harukat MLA Dorsing Rong Hanglapen EM Kachirong BPI Hinpen Foundation Stone ke Sompon. Lason si patumi ar koi cheklo thongkep arni sojeng thenta constituency ke parlo parku pahar along BKB High School along Foundation Stone ke somajaimek pedopon. Bangso jaimek along Harukat MLA Dorsing Rong Hanglapen EM Sangpi Kachirong BPI Sitami nang chedong dunpen long e Sompon. Parku pahar pen Dravid Kromsa News Text Report B News 7. làm mấy cái cây này vậy bạn. Misalnya, ini lapangso building, school building, G+1. Lapangso building kang anu yok sama lang ini itu kecing honai Haraghat area Haraghat MLA lang di Dorsing Rong Hangkehan. Pencenglok ladang nang sitang don itu malang ladak anjok pani usi alang di lapen ako alang di itu ladak head teacher pencenglok staff doan teaching staff doan lapen ako ladak ilitum anjok pani lawangso lem salong secretary alang di Hansi ke hai pencenglok mujila murca baido tum kedoan ladak betul be teaching staff kedoan lape student kedoan lape ladak so building ke bonai kontraktor tum kedoan lape engineer labang so building ke kilang dun engineer alang di kru sanghu pencenglok ladak dak Assam government pen non akimi a model laso school building moka G+1 lason si all Assam kipi pondo si dakar biang long idum first phase dak nili constituency pondo labang second phase along single isi do laso hudbang dak proposal pidlo dak bang masih alam thi bangke dak 7 crore 50 lakhs 7.5 koটি labang so tangga khoros pensi school building mokha bangke kimbon po si 7.5 koটি school building bulutangte mission pensi itum log charli also maratum charli abar side ak dupo balo choru pajirlo itum dak parku sonson adim 7.5 koটি school building ke longpon lok labangke dak teaching staff tumda ningarong lo te bokterai rong so guardian tumda ningarong lo penil tum misi baido lo penil tum bhaini tame ningjing samlo munun fisi tame nil tum kapche bori pansi la so school ke wang lo pu bangke ilitum dak te bokterai do guardian demanta chethan bonpu non bangke ilitum dipu ke charli osonma student tum hobidha dak parkup inglong alu inglong to kata me kacalu sia tahu ida long nangji pulu bang so kemang do ini infrastructure awi pulu tangte nang di free uniform pi nang di free textbooks pi free midday meal pi pen nang rok high facility pi sisteme infrastructure dong si mission se pulu tangte chokchi daji apotsi pi bangke akerap student domhan akerap ki pike paji rason thot si infrastructure tapini government ben ki ponthek pot Dr. Himanto Biswa Sharma Khan nitum da Kharaghat ele hoi pen Karbiang long arat pen alang bhan churuk paji lo alangli ke benge flat son claim gle Assam along all Assam son si MLA homosti ke claim pon ma la son si da Karbiang long dan claim aprang congress government ahut nitum thek don long han lo Karbiang long ar loke
Karbi Anglong Autonomous Council Jungjung methang budget do pulbangso pathe pen amat MLA tumhan ke hangnat akerap tapion pe constituency development 1 crore tangka ke piben bayre ke da Karbi Anglong ar loke state government bank thang development akam nang claim ple non bank school building chotkali ICDS building school building routes communication nang lok nang an ningkan sisi MLA banda 50 crores 100 crores lan anta itu mana pido na itu mana pipenan par direct central pen tai labangso scheme ke dengdo lahai jeneba non dok muka pen dak kuthuri rong mongwian itu pu Nagaon district nang hajok tot Karbi Anglong ar lu nang helakten methang district ar lu kecebang labangso warsai 87 kilometers ningkan siwedang bongsi bang patang det with bridge lasonak taksi 311 crores lai siweda project si pen ho hamren pen dak harwat nelian laso asam malata lata 922 crores ola sonsi central government pen direct the state government pen si direct scheme moka dak nang en pen tender ta bang central state long CP pen okay settle ta bang taksi settle payment alang dum si claim Sitamil tum kam gelong loke. Karbi Anglong Autonomous Council la budget ki nang 400 vet. Ta no banke ekrong vet towar si 920 crore. Ekrong vet towar si nang 311 crore. Purote Karbi Anglong ke ningkan hini budget mati ke towar kong kle bunge. Ta non itum lahai Karbi Anglong budget khorot repin pen jung bang hodak si tender PC itum ke labangso scheme khalong non laso scheme hitame 7 crore 50 lakhs at scheme puludang te higher education ng budget one no 30 crore 40 crore di puludang te nang li dorma ta pinela ja non banke school humret si 7.5 sarahat kuti non nili consensi long ke dokmoka ke non 2 tarik lo inaugurate si Haura Ghat kimbom lo Karkok kimbom lo lapende okreng kimbom lo asonsi jua phang long dun lo sarita non dhulong dak ek lo total pasta lo sarahat kuti labangso ice cream pen school building kelong pen non well educated qualified mane B.Ed holder pet pass lason teacher non appointment pipon po asi non phang bangjar ni ke ilitum bang adi noson Karbi Anglong ta logo char linat pa phang pikpo lape nili last 5 years nili theklong bang kenan lo no along tin ta nili ning jipon nili tumoda pulunia konsensi te bokterai RSND kangpu lahai RSND long osomar ke pas ke miso li 95% 100% lason si RSND long result ke long asi sonan taksi non uwi kimi tum kacharli si hung lo so joini pen ningarong pik khanga asi atum thodi pen chuningi lo ini Dr. Himando Biswa Sharma na churu lo lapen Dr. Tilaram Longhang na churu lo alang litum ci ikling pen isi Karbi Anglong all Assam labangso development akam claim laso ci ikling men claim pon si ikum labangso thitan awar sai long